Kua haukotia e te iwi Māori te whakatūnga mai o te whare o ngā moemoeā o tētahi tokorua ki runga tūtanga whenua e tata ana ki Waitara. Kei te tautoko hia taua whakatau a te iwi e te pou here taonga o Aotearoa. Anei a Roy Hananuri. He whenua kua roa e pakangatia ana. Look, we've got Waitangi Day coming up, and it's the one day a year where the government can go up to Waitangi and talk about our relationship. But you know, to us as Aotearoa, for the other 364 days of the year, we're getting screwed. I nāenei kua pūrikiriki katoa ngā moemoeā o tētahi tokorua kei te hiahia ki te hanga i tō rāua tino kāinga ki konei. Our hearts go out to the families who have come out here to, in honest intentions, to build themselves a home. They've sought direction and advice from the District Council and have been thoroughly let down. Kei te ātaranga haua te pauhere taonga i ngā whakaritenga a te kaunihera o ngā motu i whakai ki te hanga whare. Karekau ngā kōrero o te kaunihera ki a mātou, karekau ngā kōrero o te hapu o te iwi ki a mātou. We would have advised that this site was so significant to Māori and to New Zealanders because of its relevance to the New Zealand wars that a subdivision of this site with the potential for build was inappropriate. I te tau ko tahi mano e warurau ono te kau mātahi I whakaekea e ngā hoia o te karauna I tēnei whenua o tirā I te pā o Matariko. Historic Places Trust is a taniwha without teeth. They mean well, they try their best, but ultimately they're limited. Both oral histories and military records suggest there is a possibility that the soldiers who were killed and the warriors may have been buried on site. Kei te hihia mātou ki te tautoko tō rātou kaitiakitanga, ki te tautoko te mahi tiaki mō ngā wāhi pēnei. There's not a hapu in Taranaki that hasn't lost a place like this, and I suspect there's not a hapu or iwi around the country that hasn't lost a place to work like this. Kei te kōkiri whakamua ngā tirohanga mātai whaipara whenua, Roy Hananuri, Te Karere.